bracu, i brucu, i bradu. Raja! O da, kategorija je, evo te na trovu, sorry. Sam sekund kategoriju na trovu, jebem ti kategoriju, više i pičku mater, ne znam. A dobro, moraju oni te kategorije imat. Čit, eto ga. Promijenjeno. Ovdje, momak! Moram iz početka, moram lijepo. Raja! Ovdje momak pored mene, kojeg sam danas upoznao, mi je u 15 minuta objasnio. Znači sve. I šta je bilo, i šta je problem s ovim Dunjalukom, i šta će biti za 10-20 godina. Znači šta frajer zna, to je havarija, nej se. Ovo što mi je rekao morate i sami čuti da vam on kaže. I zato sam ga doveo da vam on svojim riječima kaže kakva nas havarija očekuje. Evo, ošim reći. Ova je mešćini dobro ciknu. Reci im, brate, da je pitanje godina, možda i mjeseci, ako ne i dana, kada ćemo svi umjesto po parku Fadila Toskića šetat po odjelima bolnica za duševna oboljenja, al memi? Živio govornik. Nek je omladina konačno došla tobe. A on je došao da vas upozori da se na vrijeme navikavamo. Zvucite mu jezik, kume, vidiš da lik nije dobar, kume, baš da treba da mi se udavi. Just, ova je strašna. Jeboli te reklama, mrtva u pičku, jeboli ti usually ja mater. A dobro, stavili su je na pravi trenutak. Debil, bruda. Pa ohani malo s gasom, ima nas koji se vozimo i u gepeku. Kume, pa brada nam ciknu, sad me suno zove, nije dobre glave, gospodara mi. A ne znam samo šta je tebe imao zvat, što nije zvao policiju ili hitnu. Ajde pa voz, ba diljem, šte, pa ili igra mečka kume, ba. Alo, ba razligu, ba, puste mopka, pa ne date mu disat, asima mi, ba. Bradara, aj ti reci bratu svoj šta je bilo, dobar. Pjena party, ovo ono, me. Predozirao se. Da, bebo, šta je bilo Bodanu mom drugu, a? A sve dumam da nismo možda pretjerali sa ovim novim tabletama i za Gla injekcije u tijelu. apoteke. Treba vremena. Nije u tijelu, nego u ruci, izvinjavam se. Da se organizam navikne, a znaš da brada nema mjere ni u čemu. Ma nije svačije da kroz selo pjeva real. Zovi struku da čujemo njihovo mišljenje. Alo, hitna ba. Struku. Hitno dođite u malu, drug mi nije dobar nikako, rane ba. Šta pa nema vozilo ba? As you can see, Mr. Noyle, all the necessary paperwork is completed. The drug has passed all clinical trial phases with flying colors and has been approved in the most of the world. As of yesterday, Panaceum Lithium 300 is offered on the shelves of all pharmacies in Bosnia, and according to relevant research, the results are miraculous. I hope with your assistance, as of tomorrow, this medicine will be on your national essential list, and in the near future, in all the patients with severe physiological disorders. You know, look this, in Bosnia coffee, good, but health system. For catastrophe, we try hard, take place, fix problems, you know, but how to say, Diko, kako se kaže na engleskom, ima mene tuđe. But economics, poor country, undeveloped country, problem very... Bruda, hvala na 5 eura. Hvala puno, brate moj. Hvala, Grud. Šta reče, kako su ruka ima mene tuđe? Undeveloped country, problem very simple, product placement of ono, šnaka to. Oh, I see. Financial framework possess no problem whatsoever. Mašala.
Viko, ponesi 3 tipska ugovora. You know my friend, you good man, good. Prva liga, la, jebi ga imena mala, suggestion ovo ono iz moje struke, šta kako, zavšu za 5 minuta, a to litijum nešto 300 ono, šmaka gordoka, a to ovdje ne konta, a da tu stav na ovo zove, ka puši ga, najbolje stavio se to zove pušalgi, bosansko tržište naše, ka, ono mi su 300 stav 400, moćni broj, kontaš veći od 300, manje od 5, ništa sti ne skira, mi smo tu prepakla, sta spomnio u svoju polukliniku eksperimentala, stroga, sa šasike pokaza, naši ka to ide u njima. Jo, jebem li im familiju onu lopovsku, gospodaramću, nemaju vozila, pa ja ih plaćam, ba! Pa sad ću im otić gore, ajle mi popalću im sva auta, dede mi, ba! Drže ga na krov. Prosimo, vrijeme, hajmo odmah mi kod doktora Karagavran Ahmet Hamidovića, on je kućni prijatelj mog babe i veliki specijalista za ove stvari. Zna s bruda, uhito je guzva, nemaju vozila, a za cump treba uputca iz hitne, kod nas. Ma voz ti nas direktno u gasolanu. Direktno ga Solano. Hvala Filip Čuljak, bratek moj, kaže daj ba faul, pa ovo nije nas zažuti ni za crveni oca. Bruda moj, kad će neki novi update na bosanskom mafijaškom vozlu BMW? I ovo, brate, ne znam, uradit ću još volan i mislim da će se tu zaustaviti, brate, najvjerovatnije. Hvala, brate, Filip Renero. Jebem li porodcu, dete mi, pa, mafijaška kume mašinerija, pa sve ispolitizirano, ajle mi, pa, na leđima građana se slomilo, zašta se borim, kume, rad šta, pa? Pa pijem kume, lepo, nek se spava po 60 sati, rad čega, pa? Pa joj, bruda, ipak je bolje da mi odmah njega odvedemo kod privatnika. Rijesu ja to s cikanajlom, zdravlje ipak najvažnije, znaš. Kako ne kontate, debili? Pa najveći izazov u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine je uvjeriti državnog doktora da si bolestan, a privatnog da si zdrav. Halo, cikanajle, eslam alaikum, kako ste? Ovaj drug mi malo zglajzo, bil mu mogli sta pomoć gore. Aha, kod vas, jel da? Bruda, skri lijevo, ovdje lijevo, bruda. Moj Bodo, šta si mi ovo opet zglajzo? Vidi Elme mi. Dobar dan, ja sam doktor Šš. Sestro, kako nam je pacijent? Ma znam ti, ja ovog dolazio mi u državnu. Doktor, ja u životu nisam vidjela. Pritisak 20-15, temperatura 16, pulsa nema, a diši. Svašta. Doktore, šteta što mi haver ovaj što sam ga danas upoznao nije tu da vam ispriča šta mi je rekao. Pacijent vidno komunikativan, dobro raspoložen. Kažu drugovi da je imao psihotičnu epizodu koja je završila epilepčnim napadom. Navodno je htio da ljude u parku Fadila Toskića upozna s nekim čovjekom koji nije bio tu. Izuzetno težak slučaj. Vjerovatno se radi o nekoliko akutnih psihičkih poremećaja koji se bore za dominaciju, a među njima je multipolarni poremećaj ličnosti kao ono od čega treba krenuti s terapijom. Morat ću se konsultovati sa doktorom Dalašem, koji je ipak specijalista za ovu vrstu ludila. Dobar dan, gospodine Milošević, ja sam doktor Dalaš. Da li ste ikada u životu konzumirali bilo koju vrstu teških narkotika? Ma nije bilo ni mojih hapova klasičnih. Ja? Kaže ona Mersiha moja iz apoteke. Dobro. Ima ova neka nova bobara. Volja će ti. Bobara. Isti skroz, samo malo drugačije. Fljus pojave. Ja jedan, pa drugi, pa treći, pa peti, pa deseti. Pretjeram, Elmemi. Evo mi i ovog druga mog. Pa nek vam on ispriča sve. Kažim, nemoj se stidit. Jebo mater, sestro, to se i meni dešava. Pa ko da sebe slušam? Eslam alaikum, cikanajle, samo da vam prenesem masu selam od mog babe. Alaikum selam, sine, poselamite njega, ratovolo, pista, to 93. znamo, to ide. I usput samo da vam se zahvalim što se mi druga smjestili u ovu svoju ustanovu, bit će to dobro ako Bog da. Ba ja, a znam sam vas još zamolio neki broj nekog možda doktora koji je dezurni, koji vodi karton, da ne moram zvat vas stalno, znate, čisto radi komunikacije.
Ma vid nije to ta varijetna šafo, to to je šta novi koncept kontaž eksperimentala, stroga nije tu doktora, vačko to tjena takozvana pacijentica, poliklinika, akuške, sam svoj doktor i bijeba. Cikanajle, kako mislite nema doktora u toj vasoj bolci? Naša kubaš u ovom postoji ljudski res, ba najskupljaših stupare, ba už potem mog to budžet naš podnja, vidiš ovi naši doktora, ko će to poplaćao, će samo se iljad, misliš što to, kaj se schodí bruto neto vojas, konto ba seb najbolji doktor, kontaž, biš to se uredni što se skira, na, kontaž, ako Bog da inšala, na. Doktore Bodo, ovo vam je naš specijalni odjel gdje pacijenti razvijaju inovativne pristupe samoizlječenju. Gdje ste kraljevi, kako idu pregovori? Ma juče se sve dogovorili, a evo danas ovaj nešto zateže. Ma samo nastavite, bit će to dobro. Ovo su najteži slučajevi. Doktor Dalaš ih u prvoj smjeni stavi na svoje koktele, a onda ih ja pustim u svojoj da ih to vozi. O, kako je umjetnici! Na kojoj smo strani? Moraš s njima vaku. A šta mislite da braca ovako prica, ha? Da ne zna reci č, ha? Šta mislite? Pa cura najbolje je ovako, najnormalnije da priča, ko ja što pričam, ha? Pa boli me kurac kume, pa Bruda će ovako priča gospodara mi. Ovo je isto teška jedna životna priča. Pišu svoj crtani i žive u svom svijetu. Ja ih stavim na 500 mg Leponeksa i oni su dobri. Idemo dalje. A ovo su lice zapravo ovih kreatora iz LMS. Juj, doktore, mili moj, juj, šta nam radi? Pa kaki papaka ovdje ima? Ma vjeruješ li mi, rampu bi im kod sebe 403 stavio, mili? Hajmo, mili, mili, mili. Nemoj mi ko prošli put organizovati dernek, a da me ne zoveš. Pušalgin, 400. Djeteta mi da mi je neko pričao da će ove stvari izgovorit, pa pucao mu koljena dine mi ba, al braca kume fakat po prvi put si kume dao se od sebe da raja stane na noge. Hvala ti, al kad smo već kod toga... Ama brate, kad ja kaže svaka čast što se zauzeo za bradu našeg druga, Bog ti čestita, pa nemoj proturečit ba. Pa dobro, znas, nije to baš tako kako izgleda. Ne kažem da se slažem s metodama koje si iskoristio, ali realno si pokazao da u tebi ima ona zera humanosti koja je do duše fasta bila prekrivena slojevima hinskog šupakluka. Samo tako hinskog šupakluka. Biće nešto od tebe, kanta. A momci, moram vam nešto iskreno reći, neka me paranoja ufatila oko ove cikanajlove bolce. Let me put like this, Dr. Milosevic. With a revolutionary medicine such as this one, curing about 99.99% of all known mental diseases, we permit ourselves to state that it would be an insanity not to include it on your essential list. So I guess it is just up to you to make it official with your signature. Vidim ja otprilike o čemu se tu radi. Ali ipak bih da se konsultujem sa doktorom Dalašem za svaki slučaj. Samo ti mene sačekaj sekundicu. Kakav si ti debil, braca. Čitav život nakvarno igraš, ali haj što sebe svaki put zajebeš, nego ćeš još i drugim ljudima glave doći. Ništa se čovjeku u životu gore ne može desit od tvog merhametluka. Pa joj, sad su Bruca bila krizna situacija, moralo se brzo reagovat, nisam stvarno znao, ali sad smo mi u let rec da je bio nesporazum i odmah vodimo bradu kuci. Šuti ba debilu, ba samo da izvučemo Bodana pa će se tobom pozabaviti. Alo kume, ima li koga? Alo? Bruda je rane, alo ba? Dobar dan, izvolite. Lutko, drug moj brado, ovdje nešto zglajzu, ali dobar je, trebao bi on kuć lagano, nije ti on za ove priče, kontaš? Ma o čemu vi pričate, momci? Meni je cikanal preporučio da brad dovede u vašu kliniku, ali ipak smo skontali da mu je vjerovatno kućna njega puno bolja opcija. Ne znam, stvarno, vi ste na pogrešnoj adresi totalno. Ne ovdje nikakve poluklinike. Ugodan dan želim. Šta sad, debilčino? Momci, ostaje nam jedna jedina opcija.
Jedini način da se infiltriramo u ovu ustanovu je tako što ćemo se praviti lud. Me! Doktore Dalaš, što se mene tiče, ali evo i vi recite, ovo je jedan baš težak slučaj. Da se ja pitam, odmah bi ga stavio na maksimalnu dozu ovog pušalgina 400. Pa da vidimo ima li mu nade, jel memi? Doktore Milošević, ja nikad pacijentu ne preporučujem lijek koji nisam testirao na sebi. Moli se sestra Elma Vries da podhitno dođe u sobu 38. Evo ga jedan. Opala, jedan za mene, jedan za tebe, pa jedan za mene. Someone call Mr. Nile. O, vrhel memi. Momci, samo bradu dac i 130 ispalit odavde dok sve nije odslo u krivom smjeru. Ovo je totalna ludara, brate. Ne kontam sto da svako gledaju. Garant kontaju da smo halc. A to igra za nas, kontaš. Dedo, dobar. Brat moj lijepi, strašan, a ti? Zato vi radite tu? Opet pobjegli iz sobe, jel? Sad ste donji. Call Mr. Nile or VHO. Ama zovi Bersu da nas čupa, dine mi. Gledaj njega na kleme Ajmo spojeno. malo zdravstvene kartone na pokaz. Šta ti je brada, debil? Pogrešno se na furoba, pa nisi ti nikakav doktor, kume. Boga mi tebi bruca izda na udan sve gore i gore. Da ja zovnem Dalaša da ti povećamo terapiju, a? Šta misliš, Almami? Ne zovi nikog kume, ba. Ali ako te mogu kod druga zamolit u ime dobrih starih vremena da mi omogućiš demokratsko pravo na telefonski poziv. Kumeba, zovi Bersu. Bersagu, jel? Ma može, Almami. Evo ja ću ti ga okrenut, Almami. Boga mi ti je, doktore, naopak ova zastava, prijatelju. Ne znam ko ti je picko ovo radio, majke mi moje. Ti, Berso, ko će drugi? Prošli put kad smo te interventno primili. Jebe mu miša malenog, pa troku desno, zvijezdice lijevo, moj Bersaga. Sad sve ponovo. Alo? Reci picko. Berso, kume, moraš nas izvuć, kume, pa nikad u goroj situaciji nisam bio, aj lemi, ba. Pa znaš i ti mene ikad nazvat, pitat kako si Bersaga, nego samo kad ti nešto treba, picko. Ama moraš nas izvuć, u belaju sam, brate, spengal nas ovdje u ludari, ba brada nije dobar, na furo se da je doktor, zamisli to, kume, ba. Ne mogu, bruda, evo me da ti pravo kažem, hospitalizovan. Otišao malo i ja da se sklonim, nisam bio dobre glave, nikako, prijatelju. Gospodara mi! Hajmo svi sad onu našu. Ovdje niko nije normalan. Nije normalan. Nije normalan. Me. Ma jesi li mi se umorio, moj Berso? Hoš još kahve, a? Bil mogu bucu jednu? Neću pivu, hvala ti, Elma, ali dolijek ti meni kafe. Leđa me uščakna, prijateljice, od one zastave jebem ljoj, kako god je okreneš, nekakva naopaka. Jevo, majku, pišu. Jo, ljudi moji. Cirkus.